Pozdravljeni. Danes si bomo pogledali, kako izražamo svojino s opuščajem s. V ednini dodamo opuščaj s na koncu samostalnika. This is John's book. To je Johnova knjiga ali to je knjiga od Johna. Sadie's dog is called Sam. Sadin pes se imenuje Sam ali pes od Sadie se imenuje Sam. Joe's lunchbox is on the table. Joejeva škatla za kosilo je na mizi ali škatla od Joeja je na mizi. That's James's drawing. To je risba od Jamesa. Ker je ime James tako, ki se konča na črko s, se doda opuščaj s in izgovori is. James's. Ko pa imamo več imen, na primer Joe and Sadie, ali pa še več, jih lahko nanizamo, takrat damo opuščaj s za svojino samo na koncu zadnjega imena. Joe and Sadie's sister is Kate. Joejeva in Sadiina sestra je Kate. Ali sestra od Joeja in Sadie je Kate. Kako pa naredimo, ko je samostalnik v množini? Takrat imamo dve možnosti. Če se samostalnik konča na črko s, dodamo samo opuščaj. My grandparents' house is in Oak Street. Hiša od mojih starih staršev je v Hrastovi ulici. In se napiše samo z opuščajem, brez dodanega s. Ali come over to my friend's party. Pridi na zabavo od mojih prijateljev. Samo opuščaj. Ali those are my classmates' school bags. To so šolske torbe od mojih sošolcev. Samo opuščaj. Imamo pa tudi samostalnike v množini, ki se ne končajo na s. Takrat pa normalno kot v ednini dodamo opuščaj s. Na primer, the children's bikes are parked in front of the school. Kolesa od otrok so parkirana pred šolo. Kako pa se vprašamo po svojini? Vprašalnica je whose. Whose pomeni čigav. Na primer, whose eyes are these? They are Jerry's eyes. Whose mouth is this? It's Shrek's mouth. Whose arm is this? It's Spider-Man's arm. In še nekaj primerov. This is book. V oklepaju Peter. Kaj bo pravilen odgovor? This is Peter's book. Peter opuščaj s. To je Petrova knjiga. Naslednji primer. Let's go to the. V oklepaju piše Smith. The Smiths so Smithovi. Torej družina, ki se piše Smith. Kaj bo pravilen odgovor? Smiths. Dodamo pa samo opuščaj, ker se samostalnik konča na črko s. The room is upstairs. V oklepaju children. Je množina, ampak ne pravilna. Pravilen odgovor je children's z opuščajem s. Kljub temu, da je množina, ker se ne konča na s, dodamo opuščaj s. Četrti primer. This is the bike. Kako bo pravilen odgovor? This is the boy's bike. Boy opuščaj s. In še zadnji primer. School is old. Steve and Susan. Šola od Steva in Susan je stara. Pravilen odgovor je Steve and Susan's school is old. Opuščaj s damo na zadnje ime. Upam, da je bilo razumljivo, sedaj pa hitro se naučiti.